Vo in April ni som pani sang ni som ni panga Saturday chibai le ve kule ama sign clear tu le ngai thatu te atop thlengin min lo ngai thlak sakula like le comment te kha min lo pek sak ve ngei donia Chief Minister Duha'n poi akhoi MP puvena ral tan zong zong ho vek ro u ram chan turin in ho angai nimin ni som pakhat thali sang ni som ni panga zir top ni choma khan mizo nam run chung in khom political sesona puke wanlal vena MPN advisor MNF general headquarters chuan thu asoya Chief Minister pulal do mathu soi asoi fia ba ka foreigner kan unauten saurama lolu konga harsatna antok mek ati Tun Mizoram Assembly Budget Sesona Chief Minister in MP Chungchang dot asoi kha soifia ka do ni ti in puvena chuan UCC Chungchanga thubel chian do lo nia lang asoya UCC hi anti lai po khan adon saber kan ni a Duha'n ati kha Parliament House a UCC kan la soi ho ngai mi alo kan ai o omten an do si lava vote an pe ni in kan sia ati te kha do thul hwalani a UCC bill hi parliamenta putlu alani ngai lava vote lak alani ngai lo puke vena chuan ati a he thui hi ama puin pudu a chuan alo soi to a arukin anti a mizomi puite min ron lo alo ti to bokani ati Tunhaya foreign atanga Mizoram local tummi somvel chu Delhi tanga thonkir anni dan soin hengte hi budget sesona pudo omathu soiwangani ati a ramdanga kan mizo unaw titan Mizoram alolu ahar sa em to ti in Mizoram Lok Sabha MP nen chuan har sana tokte anboi pui thin thu asoi Rajya Sabha MP chuan pudu akhan UK le US atanga local te Burmarama training pe kan ni thu te attend phei chu Ukraine in dona tel angte in asoyani kha he wanghian Mizoram ron lu tum kan unaw ten har satna antok na sahle a kanram kan namta na ke kan lo pen thin na pudo oma hian poi akhoi poi hle ani ati puke vena chuan nama chiang chungchang soin tonga chian ai na poi mo zo kati a LADC official len laile English anti hi tha kati zoram chunga zofa ten tong sang sang kan hmanga hengmi te hian an pian pui tong thewan hmanga mizo kan ti hian lu sei tong hmang chau a huam lova pulal deng a puin lung thu pathuma chu chhum thin te hi ka fa te an ni alo ti angin zorama cheng te keima ni vek tho kan ni kumsang ni somni pakhata Myanmar rabuaya kan unaw te an ron tlan tha a mi singa an tling hia lang atira anei tur kan pe a kumni thuma ve chuan kan ti thei talo India sarkar la in an kar khat ei bak a pe theilawa heng kan unaw te hian ei turan dap ve nga ya na an thonga ya kan ngei thei angai ve bok chuti rual chuan Chin State Mizoram le thum vela liana me puinwai nga vel ba kanum tolo an tlan dar na sa aizol lunglele champhai khopuya Chin nula tlangwalan tamlutuk raldo turin an hongai Chin State khi kanram kanti ni chuan Burma sipai do turin horo u chanpui in ngai na pianga kanron chanpui ang che u Manipura kan unaw ti po kanram tia kan chhal chin te hum halzel kan du chuan inral tlan na ta hi kir le ro u ram chan turin ho angai ti in zo na thlak chi le chi in do sima lungrwal na nen ral do turin a fui bokani Political leadership lam soin Mizoram le namtana kalnangam ber chu MNF yani ke ngei po han sensitive area katlo kim vek to a asam ne na kanin ri na po kan kalhwaya kanram kan zau pha ani Assam Forest Noaya Om chu vel po MP fanin apan na kong kan do a Mizoram Sarkar Khan Police Camp an sa a tun thlengin an lua ai tlang lama kong kan leite puthena check gate ain Mizoram thanga gate KM ni in ma kan son te Assam ram chunga in zatni vel ding ta te soisen anilo namthila MNF Sarkar thilti kha atamlu tukani ramle namta na mala na saber hi kan thole don ti in how tu te chu pathian ro tan ni thule thoi thei turin pu ve na chuan party mi puite acha ani chung in khom hi pulal cham liana ex minister and NCC MNF general headquarters in Akashwaya pulal ngak liana advisor MNF general headquarters in Hunser amang bokani Masom Puyaral te secretary media and publicity department Mizo National Front Mi sang hazor lai rutu te anman lo le sak tu ten an lo la chum man lo sang rutu anman khozol police te chuan ni nga ni som thali sang he som ni panga khan mi tui khwa sang hazor lai enge mazat rutu mi pani anmana jela da anni to
khuzol police atanga beng warna thudon danin tui chhuahsanga zwar thin te hian khuzol veng thara kudam neiin deep freezer a an sangha zor lai an da chena mi pani te hian kudam hi rokin sangha hi an ru ani sangha ru tu te hi khuzol tho an ni sangha hi tle man shal mana alei tu te hian an lo la chum man lo awangin awa in mu le tle vekani police te chuan thu zofia ngai te an zofia nuwa ruk ru te hi jaila da an ni kulikon tlang nuam ro ta chempuya in sa na thleng nimin ni som pakhat thali sang ni som ni panga chundar som pani vel khan puwan lal liana kum som sari pathum sanov mangchunga leichuan chempui ne na be to ka mun som ni vela thriani kutwar kulikon tlang nuam ro ta khosa puwan lal liana chuan a then om dr sila sang zwala in puarmal som in chin siam chat ngai te siam tha in na athoka ni som thali sang ni som ni panga na athok chu ana thona kum thlang lama cheng lal ruat di kawar te sanof lal thavunga chuan a in bul nai na tho aphal lo thule an thok lui ani chuan kasat som ve kang che uti in tongkam na takin a an khuma chutiang bora kan ton ta ka chuan hemini hian na po an tho chun som talawani nimin ni som pakhat thali sang ni som ni panga choma tuk thran ei kham vela puwan lal liana hian lal ruat di kan hena kan na thona lama I in le che vel kan lo ti bal palani po in kan thian fai zel mai don nia ti in na tho ti khai lak lo turin angen le a heta po hian tongkam na takin alo an khum ni nan soyani a in che vela na tho aphal lo thu bok alo soile ta a puwan lal liana hian in nei tu dr sila sang zwala chu nimin chopma dar som le minute somnga pani khan phone bia in thil om dan ashila nangma nge local mai te khai ati a dr sila sang zwala chuan phungbo ma phuzorem tluanga tia kulikon somin puwan lal liana nen an pathum chuan pulal ruat ti kawar te hi achena an panchila akom chaka an na tho chuan atan har sanna siam lo tur thu shilin alo bal palani po in anti file zelang ti in asia thiamna an zudila heta hian lal ruat ti kawar te hi alo thin rim le em maya hela hi kalal ram chung ani na tho phalna in nei lo ti in alo shilni in an suyani dr sila sang zwala hian karam chung ani a ti file chei hnum chu ka ti tura lom a han ti ve chuan a thin rim zwa sawa man ruwa suk a chua dr sila sang zwala hi abana aron hlap tamaya lalra dika hian chhuara chempui chu a chu le ta zela thil fel lo om zui zel ho thona wangin anni hian an chhuahsan ta ani ina tanga an chuak chu an hnunga ron zuin hnunglama tangin chempuin puwan la liana hi a bek beng chung le ngonga lalra dika chuan aron sa ta a puwan la liana hi alpha hospital panpui ngalani a alu hi mun somni chuanga chil 3 ani kulikon police station a FIR theluni a police ten man ngalin ve in khan central jaila dalu ngalani manipura ui ashi lengme ka wangin Hathial district magistrate chuan Thupek ka chhuah kan chenom manipura ui ashi alen me ka wangin Hathial district magistrate PK Vanal Rati chuan ui khwa khirdan tur anwai tarlan ang hian Thupek ka chhuah order under section 163 of Bharatiya Nagarik Suraksa Sanhita 2023 kan sha cheu angin tunhaya kan chenom state manipura ui ashi rabies aleng meka mi puite kan him tlan jok nan ui khwa khir chung changa Thupek chhuah atrula shia tani chu wangin ke Vanal Rati district magistrate Hathial district hian section 163 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita sang he somni pathumin thunei namin pek angin anwai mi ang hian Thupek kati chhuah ke pakhatna uivul tu ten an uivul te ui ashidan na rabies vaccine an pevek turani rabies vaccine hi HN Veti Department Office Hathiala office hun chungin lak thei rengani panhi na uivul tu ten an uivul te kholaya an wa mai lo nan an khwa khir turani kholaya an chwa pui don po in hrui mangin rin om takin an kai turani pathumna uizun le e kholaya an hu chia mai tur anilo palina midangte ta na har sana siam theizong in 2 ui an vul turani lo pangana the Mizoram Animal Control and Taxation Rules 2016 in aphal angin anei tu tel lawa kholai ui chuak te chu village council 10 an man theyang ui nei tu te hian ni khazela ui chuman chengza le fine chengza choin an khul chwa tir thenga ni sari chunga khul chwa ni lo chuan arem chan ta na thiral theni ang parukna
ui khwa khir lovin mishinga se chuan section 291 BNS 2023 mangin ui nei tu chu tharuk chung lung in ta nemo cheng sanga thlengemo choi thayani pasari na kanchenom state manipur atanga ui le ui sa laklu khaplatani he Thupek zom lo chu section 223 of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 dan mangin shem theyan ni anga he Thupek hian trolbek thilati danglamani lo chuan ti chuan e tanga thlanni chung a huamang he Thupek hi silnen ni som pakhat April sang ni somni panga hian ming kazia nane written by F lalrin fela soile chinang raltlan zinga khochak Myanmar raltlan te chu anom rei ta viawa mase Myanmar ram boy fela kerle turnita se boy re hun tur chu shat mai thai ani silo anom chin tur soilo ma se be se ain anom reita ani ang anmani laka mi pui ngai dan po adangta a media shanga hong toro se emo ninna o atam hle ani Myanmar Manipur le Bangladesh atangin ani emo raltlan te chu zona thlak ti in Mizoram sarkar le mipuin anlo tuam hlom welcome le a raltlan chungchanga policy nei lo ti maila India sarkar in thonle turati puin dem a hloa Mizoram sarkar le mipui chuan zona thlak ania wangin dan omlovin khongai na le leinat na in alo thlengani mitam tak Mizoram sarkar hrai tu tile hrai tu tam tak chuan zona thlak in sui khom ti in nipoi mo chapchar ko ni khwa te chuan an soi rutui a United States thlengin zona thlak te zinga an soya mi then khate chuan independence hial an mumana party pakhat lain politics a full stop omlo independence movement chu akal zelani anti a chumi wang chuan Myanmar ramri hung lo an supporta India sarkar in ramri hung turati chu andawa ramria zalen taka in kalpona FMR ati to pandawa Myanmar Bangladesh India ram Manipur le adanga zona thlak in sui khom lam kala thu soi chu ngam omlo takani thilti chi anilave hantila in pathianin remati chuan engti khuna emo chuan anlati ta zela nial ahar to viau mai pathian minghial lamjek ania wangin zona thlak chinlung chuak chul khat kwal in fin khom rural na pakhata an soi moidan le an ngei tuana chu independent nation shang an soi tia India sarkarin angai mo chuan India chunga in sui khom alom anti a chu po chu ahar sa ang state tinin anram inches khat po an chan du lawa baka heng Myanmar le Manipur zona thlakom te chuan Mizoni an du lawa an mani po anin ngei lawa hanti la in Mizoram chu an Jerusalem alom ani anlo ho khom mai don alom anti a Mizoram po reingai annilawang anzia adanga thoshen nei lawa ante masi a Mizoram mizote anlo lan meang hanti la in mi a le nia shat ni hlo ani a niu khwatle min alo rei te dewa atir lama mitam tak ril ru nen chuan kar alhatamai ni in media shang atangin alangani YMA thu chwa tang te point zo na thlak te Jerusalem a chuan a chep theyang ber deuh tho in khwa khiran ni a ani na taka chuan an omarem lawani ber pathian chuan rem ti tamai se awa that mel lo ve ti mai turani ta ral tlan ti chu rale mo hlo omemo awma wanga tlan san tu ani chap chongin refugee ani refugee ti atanga kalani a refugee omzia chu har san le boina shang laka mun hima tlan ti na ni chutianga wanga Mizoram ronpan anni a zona thla po ni lo ma se zona thlak ni lo ma se Christian ril ro tang chuan lo tuam hlom ngei tur ni inalanga India sarkar in an mani lo en kola lo tuam hlom na dan convention apom thailo na chan po chutiang mi lo thlen chu ti sak ngei tur tam tak awm wang ni in alangani rammi ni na pek thlengin ti tur om chutiang huam chuan le zona thlak an ya wangin Mizoram chuan khongai na le lainat nei na lo dong song ani hengte hi mitam tak anin enlet na ta na ronzia kani a achip chiara ziak sen rual anilawa kan soidu ber chu mitam takin an soi thin chu a omzia an sia em atak tak lo thleng se enge a nang ti lan na atana ni a politics poni se atak rama omzelani ril ruwa u naw ni in sia ta tok mai na langa mani omnaram thewa rin om takle teimataka oma Christian dik tak ni atok hle ani lunglei local council ten zanaral tlan chwa thei chin le sumdong te kwal thin te sumdong thei hun an bitok lunglei local council te an chukhom lunglei local council association LSCA executive nimin ni som pakhat thlali sang ni som ni panga chukhom chuan Myanmar atanga ronral tlan te zanlama an chwa thei hun le sumdong te kwal thei hun an bitok
LLCA Thupas te pakhatna Myanmar ral tlanti le mipuite kan himjok theinan zandar ko hnulama lunglei kho pui chunga Myanmar ral tlante pon chuak lau turin kanin ngena enge mohar sana nei an omani chuan an omna local council a shatir masak zel thurani pani na mipuite kan himjok theinan sumdong ate kwal barma sumdong vai thir chezong gas cooker siam te April ni som panga sang ni som ni panga tangin lunglei kho pui chunga injin ni le sarkar holiday a chau sumdon phalsak anni pathumna lunglei local council association chuan atil road chungchanga lunglei pol sang te malak na hi kan thlop plata thenzo le lunglei inkar hi thataka siam pa turin sarkar kan ngen takzetani NH 54A Nichin 3 gate to AOC inkar hi forma nge siam ani theinan sarkar in chaktaka mala turin kan nge nani palina lunglei kho pui chung in tui har sana kan tok na se ema nakum lama hetiang har sana kan to lo na turin kan tui lak na bera GLWSS pial thleng face chu na thome ka zo hun tur oga sang ni som ni panga zo nge ni theinan sarkar in contractor te uluk zo ka vil turin kan nge nani VC shatirna kan khutlang ram le nam alo himzok zel nan ratlan hna in mun huan loram etc shalo turin kanin ngen in shatira he thupek hi kan khutlang kan lo himzok nan le kan lo in lung rwa zel nana thilpoimo ania wangin khutlang mi puiten VC ngen na thu chwa hi zom cheu turin kanin shatir ani secretary village council court vaphai shidan na laktir an tam Churachanpur Manipura ui ashi alen nuwa Mizoram Police City Hospital an ui ARV anti-rabies laktir an tamchin le nisari thali sang ni somni panga a somni vel niriat thali sang ni somni panga a somruk pathum vel ni kwa thali sang ni somni panga a za panga vel le ni som pakhat thali sang ni somni panga a za somli pakhat velin shidan na hi an ui an laktirani MLA ten tho remti MLA ten healthcare scheme atan thlatin poisa tho ven remti nimini som pakhat thali sang ni somni panga chonudar ni a General Purposes Committee GPC Mizoram Legislative Assembly chukhom chuan lungral takin Mizoram Universal Healthcare Scheme MUHCS a an lo changin contribution nei ve tha anti GPC chuan MUHCS a hian MLA pakhatin thlatin cheng sang khazanga zel tho turin thutluk nan siama GPC hi political party tin IO MLA te tilna ani Zoo Wine le Biarkul Hotel Restaurant Club Homestay Recreation Center Picnic Spot te thli thlai Excise and Narcotics Department na Senior Officer te chuan Nimin Khan Commissionerate of Excise and Narcotics Building Conference Hall a Crime Review meeting an nei Meeting hian MLP Amendment Act 2025 chuan Mizoram pum a huap to tur thu te wine siam phalna nei lo man thei an ni thu le Hotel Restaurant Club Homestay Recreation Center Picnic Spot a Zoo Wine le Biarkol te dap chwa na ngor takin tho ani thu an soi Meeting hi puzet lal mangaya Commissioner of Excise and Narcotics chuan Akashwaya Senior Officers te ba ka District Rangchanga Assistant Commissioner te Antel Kimvekani Meeting a hian tun hnai loka Mizoram Sarkarin the Mizoram Liquor Prohibition Act 2025 apom the Mizoram Gazeta 20 March 2025 a Sarkar notification hmanga ati chhuatak chungchanga hmalak dan tur hetiangin soi hawani Zukhapna dan pui MLP Amendment Act 2025 noya zukhapna hian Mizoram pumpui ahuam to ang tunma a he danin ahuam lo District Council Pathum Mara laile chakma Autonomous District Council chunga po he dan hi khautaka ken ko ani to donani Mizoram Sarkar in wine siam phalna apek Pathum Nalan Winery Tlangsam Winery le Bicho Winery atang chawa siam chwa wine chawzor phalani a hemi te nilo wine mo alcohol tel in turdang siam reng chu MLP Amendment Act 2025 in akhapa wangin man thei vekan ni a danbo chetu te po nataka shem theian ni tunlaya Mizoram hun shanga Hotel Restaurant Club Homestay Recreation Center Picnic Spot etc chen khata Zoo Wine le Beer in tur le leitura ta na mo tur omte po
MLP Amendment Act 2025 in a khapa wangin man thei ve kan ni a dan bo chetu te po na taka shem thean ni a hetianga dan bo chhiat na dap chhuana na po ngur taka kalpui me kani hengte wanghian sarkar ina phallo thil laka inthiar film turle MLP Amendment Act 2025 bo chelo turin Excise and Narcotics Department chuan mi puite angen ani he crime review meeting a hian Duha'n Mizoram sarkarin thil chi hrang hranga Excise and Narcotics Department athuama wanga lom thu an soya department masona tur thil hrang hrang ba ka Duha'n Mizoram dung le wanga rui hlo hluar talutuk dole dan tur soi ho ani bok ral tlan silai kengten kutlak anga soi chui chhuana hmuntlo Chief Minister Pulal do Omale UDN PA Minister Puke Sabdang ate chuan eizawngtu Integrated Command and Control Center under Smart City Treasury Square ami chu nimin jing khan antlo UDN PA Minister Home Minister ni bok soidanin tunhaya thil thengai ven hlo takpo hemhuna tanga chui chhuani thu asoi Control room chunga inkhom toya hian puke sabdanga chuan thuma asoya he control room zara hian miswal ruk rule dot soi ching thlengin kan chui chuak thena tunhaya mi pakhatin ral tlan silai kengten kutmin thlak ati pokha thildik tak chu he hmuna tanga chui chuani ati Chief Minister chuan aizol munma lunzwal lai cover vek thei CCTV network record fiale changkang takan nei ve to helom oma ain kulna lam hau tak deu ma se ramle khotlang ven himna konga atangkai ani du thu sama chuan aizol chung le chevel nai vai disaster thlen pal theina mun te huam theila atangkai zwalang he mun tangkai le zwala kan man thei nan tho hona tha in nei atrul don in ka sha a he mun mang tangkai thei department ten thatakin lo thok tlang ula kan tangkai pui le zwal theyang ti in thok tu te acha ani aizol smart city CEO CC Pulal chuan ki ma chuan an na thodan tlang puya soya aizol khupui mun thlan bek somsari paruka CCTV zani somthum pasari le pentil zoom somthum pakwa da ani a an dan mun zongjong mi pui hne na an shil vek lo mun pui molai chu an mu thei deuh vek to a nai taka chiang takin mishing mel mai po an zoom theya mun panga a phei chuan mel sheshanga chinchha thei facial recognition camera da an ni lir theipo an vavel na thlengin an she theya an automatic number plate recognition system mang hian lir theibo case zaruk vel lai an chingfel to a lir thei traffic dan bo chha po an chui zel theni aizol venbuk ICCC hi April ni khatsang he somni pathum khan Union Home Minister Amit Shah chuan a honga vaibel che somriat pasari point pakhat pariat senga din ani a enkul nan thlatin sumnoi sari point pariat vel mamo ani a mipui amang tangkai du tan cheng za choya man thei ani Police and Excise good phuar ani to lo ZPM Țhalaite chuan thu chhuah siamin smuggler te laka mit siai velo ZPM sarkar hnuaia rihlo toltu te an chep chaw hle ni nan tarlang Excise and Police te kut phuar ani to lo nia tarlangin ZPM Țhalaite chuan lom om kan ti a ZPM sarkar hnuwa kan police le excise ten dan lawa bungrotol ruk dam doile dan phallo thanhem takman ani to a sarkar masalama dan phallo tol ruchin te po an chep chaw hle ani ZPM Țhalaite chuan tunhaya Excise and Narcotics Department chuan heroin Hawng somli zet an man ti tarlangin mani hlok na duwa wanga kan mizo Țhalaite Thisen hmanga eizawngtu kan mizo pui ngei kan nei hi pui kan ti hle ti in shemna na thei ang ber pe ngei turin sarkar an be sei thu an tarlang rihlo hin nam anga min swat mek tu ni ti tarlangin ZPM Țhalaite chuan rihlo hmanga eizawngte hi ramle nam melma ania wangin hetiang sum do na hmanga eizawng mek te po lo ban san to turin kan nge na man ani chuan shemna na theyang berpek ani theinan sarkar po pui kanin huam rengani anti ZPM Țhalaite chuan Excise and Narcotics Minister Pulang heng lava marle atho pui ten chaktaka ma anlak na zara rihlo tol rutu te man chwa an nimek zel hian sarkar langtlang le chaktak smuggler telaka mitsiai velo le sarkar na thokte kut phuar ani lo zia ati chiang hlea an ngai ti antar langani Sinot Hospital MRI call thar Sinot Hospital Durtlanga 3 Tesla MRI call Siemens Company siam aman thei thwai don MRI call cheng noi sang khazali chuang man taksapum en theina call changkang hi April ni thum khan ron phur thlen ani a MRI call installation le room siam hi company lamin antingal dona thakhat nuwa chuan man thei be se ani
hetiang khol thar hi Mizorama chuan ama saber tur ni in Northeast India a hian som pani vel chawalo om ni in company lam chuan an soyani ruihlawa ral tlan shilo tunlain Mizorama ruihlo alwara ruihlo le anei tu koltu po police ten anman malani ber ruihlo wanga anmi mana ral tlan an an shat lo thu police te chuan an soya ral tlan ten Mizorama ruihlo an tola wangin ruihlo alwar ti ngai dan awma police lam thirna chuan hei hi atiklo police te chuan hei hi rin thu dar ta hluayani arin thu an soyani CID crime branch ten an chin chhia danin sangni somni pathuma police ten ruihlo wanga anmi mantia mi zathum somthum chu India mi anni a midang somnga panga chu Myanmar mi anni sangni somni palia anmi mana mi zali pasari chu India mi midang somnga pakwa chu Myanmar mi anni a kumina February thla thlengin India mi somli pani le Myanmar mi som pariat anman to boka henga hian ral tlan an umloti an soyani India mi anti hian Mizoram mi le state dang mi anni a Myanmar mi anman te hi ral tlan anni lawa anmi mantia ral tlan le ral tlan lo thlar shan ni lo ma se ane jesa tangin ral tlan anni lo ti alan thu police te chuan an soi ruihlo alwara ral tlan an lo ombok nen rin thua dar ta ani mela rin hle sa na alo ombok ni inalang ti in police officer pakhat chuan a soi ruihlo chungchanga Myanmar mi man tur anom ti asoya ral tlan omma poin chutiang chu an oma ral tlan omnuwa po anom ti asoyin chu ral tlan ne na ngai pol tur ani lo thu asoi Myanmar mi ti wangin ral tlana kan pu vek ti na po ani thei ati ui ashi wang ral khel lo turin cha Manipura ui ashi tuar tu tia soi video mak tak tak mu tura oma thunei tulam chuan Mizoram tan chi aina tura omlo tian soi Mizoram chenom Manipura ui ashi rabis alenga Mizoram apo hewang hian ui khwa khirna dan lek ko ni ba ka Aizawl district magistrate le Serchhip district magistrate te chuan Manipura tanga ui lak lo an khap meka Mizoram a chuan he shi hi mu ani ri lo Chenveti department how to ten ui ashi hi tu nai Manipura alen nuwa Mizoram mu alani lo ti an soya rin hlel om ti report po ala om lo ti an soi tun ma deu te chuan mu alo ni to a rin hlel om case po alo om to a tun nai a ero chu tiang chu shiat alani lo ti an soi ui ashi hi tun nai a shileng hi leng chum chi ani lawa COVID-19 le ASF te anga in kaidar chum thei chi ani lo ti an soi tun naya ui ashidan na rabies vaccine la anpunga tun kara anpung ten soya ui vultu ten an ngai poimo ti soyin ama poin Mizorama ui vultu ten shidan na hi an ngai poimo shim nia alan thu an soyani chuti rual chuan in fui renga ngaya kumtina la ka thathu te an soibok department pen vaccine hi angai poimo tian soya project a alo omlo ani poin sum om thea anga ang mangin an ngei to chin ti an soyani ui ashi hi mishing le ran in kai chon theinat na lo om ani thu an soya alan hun chung po ni sari tanga kum khat ti ni ma se kum som ni nualang te po aum thei ti soyin ral khel lawa film khur a that thu an soyani Hawng zali somli part 8 din thar khotlang chalai versus vandalism rat felanu atira tangin Hawng zali somli ka ngara din thar chalai huai sen te ubbe na laka tangin anron thau chuak ta boka Hawng zali somli isu chu chhuahsan karil rok deuh to lain ka thinlunga vandalism movement ti ringot ain thumran thluk atul tak le Hawng zali somli part 100 thleng po kanziak mayang chu kanram chantur hian nangle keilo tu ma dang hek lo le kumsom ni lai liam to a khan vandalism movement hi ain chan done mokati a serlui bi hydel project compensation tivel to officer pakhat zang na ve hlexi lawa cheng viable chetam taklo phang mano e ve ringot anganga yin tu te nemo a in banga builum house ti mai holin anlo ziaka builum khwa chu kol phetha siam chhona tur serlui khwa in achim pil ta kani ti sherengila Aizawl veng lai li taka engineer pakhat in banga po I in hi eiru ka isak ti an ziak boka khang thil thleng kha hun in nei taka thleng ani em ti chu ka sheto lo ruk ching te wanga mire theile house in kar zaw lutuk sarkar na thokle politician te hausak na rama hian vandalism movement a in chan don to ani ang a ti na changero ka shia a thleng zui talawa kumsom ni lai liam le to a hun alani lo ani mai theye
vandalism movement hi athling zui zel ani chuan Bible zol nei habaku ka phurit mu enga tinge kholo namin entira thilti diklo takte I en renga in rokna le in pong nek na te kama a anom reng si a in hauna te le in ngir ngau na te alo chwa ni chu wangin dan thu chuan kauri atulei theilawa ro rel na thu chuak om ngai heklo mi felte chu mi swak zwal te chuan an hual vela chu wangin ro rel na chu diklo takin a chuak thina ni tiang hi kan ni ang zol nei phun noi nu kum som thum leka kaldai nam skol sen mangin pathian shemna aron thlengani kha keini po kum som thum vel kan phun noita pathian hian kan au thom shat lo bek na tora omlo pathian hian kan nam bo chiat na min shemnan nam dang ni lavin ke mani nam thalai te hmang do ne munile te katia thiek na ni ho silawa an nei dan kalkong diklo wanga in le lo ro pui thil thale moi huat na vandalism movement athleng zelani chuan herama hian danin kauri atuk lo wang ani ang din thar khotwal Țhalaite u in khotlanga thil thleng in khotlang hrai tu ten an ma chon dana in lung oilo al chuak ta he hunrei taka tanga dan ro rel fel lo wanga kan khotlang kan ram le na mahar san na thleng tlang kang puak chuak tur le chung rila in mung so tluk tluk ron ir chuak ani in mal chan lave chhuahsan din tharveng khotlang hrai tu tin he na changa thudun danin nimin ni som pakhat thlali sang ni somni pangadar thumvel khan heroine Hawng zali somli kai noyaman Henry chundeng din tharveng aizol chung te chuan an in an chhuahsan khe tolte ti hian enila David Sailo aizola hian ani hi chuan a khe in atol hlotling mule kan ti te sum do na dor lian hi kan kok chat chat thei deuh vekang kan ring hlel satlia anilawa court ma a evidence tran chan tur omlo mase anlam nai tak thu soi kan sia chhona tanga chiang em hlomte anne an chan chin atlang puin thingtlang le district capital atangin voili voinga tol hotling te chuan aizol anron lu chua in mun saksa man to tak takin an leya sumtam tak sengin an sa an cheibol renovate zuya manro thaber berin an thuama zana stage alanilo hei hi an zo tika karle lir thei man to chu an sum mutlang awna langsar ani zui a then chuan alim lemin sum don nan lon an la a eng mo sum don a bul an chana sum mutura sum dong anilawa sum thup tura sum dong anni zok chutiang chu manro a mangin an sum thiang hlim lo thup tum chuan an man hlel ani bera then khat sum nei lo boy kan boy la yin sum nga boy yin an boy zok ti nani kumli velek chunga sum dong hlotling no pangte te nga tak state an mizia rin tla kalan hi an tumberani thil tang soisel na hi chu an pom zamin an chiar lo liam thei khop mai ma se an bulchan na khe tola kher hi chuan rin hlel na mitringot po hian atina ma hle ani achan chu an tumber khe lo tol lo mi ni kha ani tlatani helama hian an thik thu a che ema mitman fak om telo chu evidence ngai ngam takin an phuta chutianga mumal taka beitu te chu an thlir ringa an sum don na khutlanga an than moi lo na tura chuan beng an chikara FIR ti vel hi nei nun na del kilin an ma chhuana an huai sar em ani hausak fen huwa sum don na dang chuan lam manga tulban san zui ti te hi an por ema an ni na chiang si hian an poi soi kan lau zek zek hlom zuma ta ani he thil thati lama he hi an tum berani section y me tangin bul anchana branch y me a kaushana anu khoya phei chuan politics sa thuk taka inrol hi an tumber ani zel an sum don ne hi alian tlang puya sum khu sum don na ani wangin an hnuai na thokte anti tha over ema mi thabera anin lantir na masaberani heta hian an hlotlin nuwa branch y me lama keyboard u farliante thuthlengte an han donate taktaka shwai tu te an ina an chuang lu ta fo mai hi anilo mimal taka chomdol zeu an nei china chuan branch y me chu tlin takin an leizui ani ta ber politician in en fia ru an product an kar thar hong mai maya sut nen me wa minister man ho kha in en fia te u khutlang mal nilo zoram soi sipling pha khel hotling sumdong ho ni a shiat nangni point asipertal in shiat housinga chetlatur hi chuan in levelu deu ma ula poi kan tilo in manzia in show mai ba ka in don chiang lawani eng nge in hlo a
tun ministry a lek phei hi chuan thil hote te Hawng lo tura soilok na kan shem hasa cham chia mase kar thar Hawng man fe fe kan katanuk mai le chetlak na tur mun thlang thiam lo kan tamtama ma ni hi vatok dang ang thawin ni na hi avatam malmal ta em Hawng zali somli chu sangni somni pathum MLA in thlan result puan lain tuna minister ni ta pulang ning lava mar ina puti BC lalven chunga tlin puan laya a auring live video kan mu ututa puef routing liana le minister dang ne na an thalak ho mu tura oma Dr. Vanal thana ministerin athil product sipsel tak a khu hon sakna video a ombok ZPM ministry a chuan zali somli a hian abuzol alwa titu omse dem thei anilo hialang eng lo hian nge zai thiam hon mai om taka hian sut nen neru kot ne na inin vaivung te chiam thin ni rin hlel na mita mel mek te hi amel tu inni ve reng om si a hei hi an thangkam a step in dot thlapa anra mansa dia ma inin pal o nani te seksu helama hian aram nuk lo theilutuk availiam ti vel mai in vailiam lo po atlan thei renglir thei te hi chu tlan liam tir ve mai te u in vailiam hian hun le paisa a he mai engte wala tu man an ngai vailiam mai in rol na chin hi sarkar kal to en ton mai in emni in duan chin in en fia te u tlak na sang tak hi ne om ho tak in che kholin asiam ani chok ko shan la hi Sunday school zirtir tulang sara kan lo da thot na chan hi an thla raw mi viaw wang zirtir tu viaw thei tura kan ngei wang mi te ta na en ton tlak zirtir tu kan ngei wang ani che kanga engte na fung ber nge kan man mek hi ni ta le in mun nget chatak nei sum tho hwai ko shan ta na ui nei lo soma pakhat stable lian tha hoi hair fit nui hewa upale pastor ti tha ti vel hi kan criteria ani wang ani hi rilo wanga kongzo riklui kan ngei tak ni lo film khur ula lom taka an sum don le kaushana ni na hmanga vul thot konga lo tran fumin lo man mo cheng lo deu te u zali somli hian khutlang chau angong lawa kaushan Sunday school zirtir tu pa chungchang thlen hian rong in kai phatlat zu ain damdoi din tharveng malak na khan damdoi roi hlo biak kan huwa chia langa aphur tam takha zukam nam anom mai thei mase kan khutlang ril ru hian zuwa hian aphal zaw tlat tia langa damdoi roi hlo huwa khatizat pung kho mero in nuk atiul zu chungchanga thik thu ti chengam to khutlang hi kan ning to a damdoi roi hlo wanga milian le om thei khutlanga mi thaber ni tumte dongam si lo khutlang try tu ram try tu te kan du khop lo zia mu theya adotlia kan thin tur chu kaushan hi alani zuyang sumchia kaushan hi thinrim thak berlai khepuam le tolwanga hausa hi veng tam taka an then khathi chuan kaushan hi an nar lo a khotlanga po interlan tum lo khopin an hausakna thup lovin an omin anom topa mase an hausakna hi khotlangin an she khop mai heng ho hi chu thushana da chi hial ani to aizola sum dona dik manga hlotling le hausa interlan tum tlat kan shat ruk fursi engmo eventa sponsorship tireng mai minister kokal theireng YMA lama po ringrol thuk theile mishing man be nga kaushan thlenga bozola man tum inti taima inti thokrim ansum dona hlok ziale an hlotlin na khe puam tol tidu mia lawa thorim na social media azak map lawa tlang au puipung pungam hwaisen taka belet na tur ommang si lo mishing pharwar lansar khelte hi aizola hian an hne oma khotlang kaushan le politics a hian en dan tok thiam hi support to tiang u khotlang kaushan le politics a hian en dan tok thiam hi support to tiang u khwa kan tlai ma hian clipna din tharveng hian hausakna hi adik lo chuan hnual swat satlia shiaju kirkera nuite te tringo tu tok lavin kan thalai nun suatna ruk punlun narama achang chhozel ti sha in tharum man ahun to ti atakin antilanga antlai chep zok mizoram mi pui jongchong hian support tila hengkara zali somni ate chanchia ngamlo mase ado tu te zok dem zonga post sek ngam kan chuan chuizui hial chi anninge yang pu ebenezer vanram moya tlungvel gate veng chu nimin ni som pakhat thali sangni somni pangatlaya no pang football practice puila yin van doi thlak takin lungphu cholin aboral
Tlungvel Wellness Center a kalpui nga ni in CPR le oxygen tinen theito pabuai pui ani a thingsu thlia PHC a kalpui le ngal ani in doctor le nurse ten theitop chho in an buai pui nga la amai ro chu vandwai thlak takin anun na chan man ani talawani pui Ebenezer vanram moye hian fapa kumriat mi le anu pui akalsana nimin athi ni hi afapa pian cham phaphak chia ani bok akal santak anupui fanau te kantor pui tak zetani pathianin ompuin thamwan tlat ro se takin lunglei khopui chunga tuisem don PhD Minister Professor Lalni Lomale lunglei MLA Paliterem Ratna in PhD lunglei Water Supply Maintenance Division LWSM te chuan April ni som panni sangni somni panga vo in atang hian lunglei khopui chung mun sang sang LMC area tui hi semantum Lunglei Truck Owner Association tenen tui sem tur hian an thokho dona truck somvel tui sem tur hian ro manna ani a tui hi zobok le na thialin kar matluya tanga choi turani tui sem na tur hi ro man nga ni in April ni som pariat sang ni somni panga thlenga sem dan tur duan ani a atul angzelin tui hi sem chun zom tumani ro manna anga sem thelo pal om po in atuka semzel tumani a veng sang sang sem hun tur te an bi thlia sa ani Hengba ka hian hawruang van nele Trumpuyatan motor pakhatin cholkar khatchungin voini sem chwa mantum ani bok Mumbai beina a rahmana siam tu Rana India a kirpui Mumbai khopui beina 2611 terror attacks dia soimai chin rahman tuapu India in amandu tahur Hussein Rana chu US atanga phur chwakin India a achungthu rel ani don Apur tu tana ashana thlona duan hmanga phurni in ninga ni tlaya khan India lu pui man turangai ani a he chanchin ziala hian an la thleng lawani kumsum ruk palimi rana hi Delhi trumpui turni in National Investigation Agency NIA in anlo man ngal dona NIA le Research and Analysis Wing RAW10 India hian an shrai ho ani Delhi court a in lanjin ani a puya khoina berapu Mumbai Police chuan an khopuya lak turin dilna an la thlen chia lo thung Rana hi dan pela mi phiar India sarkar laka indona kalpui tu twal thale le khalem siam mangthu bai te ba ka Unlawful Activities Prevention Act hmanga thu bai siam sakani Canadian khwale tui Pakistani hi Chicago in bengbel ni in miza somruk paruk thina kumsang ni pariata Mumbai khopui beina amo phurtu bera ngai ani Mumbai beina mo phurtu berangai dan Pakistani American firfiak David Coleman Headley chuan Rana hi kaldan tureng kim ra manasiam tu le sumle pai ngai tu berani thu alo soi to a Headley hi chetan thopma khan Rana nwaya Immigration Consultancy thok angin Mumbai khopuya hian atei hoi kwal na sahle ani Federal Bureau of Investigation FBI chuan Rana hi Mumbai bei nu kum khat October sang hi pakwa a Chicago anmana heta anman chan ber hi Danish khopui Copenhagen a chanchin bumun pui bei tum tlta a enroll na wangle Mumbai bei na bultum tu Pakistana firfiak pol Lashkar-e-Taiba ta na sum atwak na satwangani kumsak ni som pakhat khan Rana hi US a thil te wang hian thiam lo chantir ni in Los Angeles a Metropolitan Detention Center a ta ani February tha Prime Minister Narendra Modi nen White House a thuthar lokhom tu te ankomna US President Donald Trump chuan a sarkar chuan miswal tak Rana thon chhuana tur chu anpom to ti apuang kan sarkar chuan poi khoina ro man tu le khovela miswal ber pakhat kumsang ni pariata mi firfiak ten Mumbai an beina ro man tu chu India ro rel na machon tura thon chwa turin kan poma India kirin ro rel na amachonang ati Nithum chung India sum don mun pui beina hian Khwalbuk Rail Station le Jewish Center bei ani a India chuan Lashkar-e-Taiba ra manani thu asoya Pakistana sarkare ro chuan anin rol lo ti an soi Congress in Manipur boya sarkar dem non le Indian National Congress chuan Manipur a rei tak boina omtua BJP kaishrai sarkar lai pui angoi tlat le ati topna tur hoya ma ala lo chu an dem thu an soinon le Ebdu Party hian Ahmedabad, Gujarat 84 All India Congress Committee AICC session nei meka Manipur boina chungchang hi sogin sarkar an dem thu hi antar langani ni o rampum huap in to khoma hian thupui thimatan nayapat sankalp
samarpan r sanghars path of justice resolution dedication and struggle ti an hmanga tunchum hi kumsomruk chuang hnuwa Gujarata AICC session an nei le masak berani sesona hian party president Mallikarjun Kharge hovin an hruai tulok Rahul Gandhi le hruai tulang sar tak tak antela kumni don chile chin kar boina om to na marchak state chungchang po an soi hawani Gandhi hian boina achwa nuwa voi thum to in har sana tok te chu akom kwal to hloma hetila hian prime minister Narendra Modi ero chu eptu ten nor na sahle ma se ala tlo mia lawani me sangni somni pathuma changa boina chhuah ka hian mi zanhi somnga chuang thi anom to a mi sangtel in le lo chhuahsana himna zonga tlan chia an oma relief camp pa om tam tak ba ka state pona po an tlan chelomani Israel in civil mi te chena beya mi somni pakwa thi Israel ten thlona hmanga Gaza City mi chene in chhong sang an kana mi somni pakwa velan thi ni in twal chung dam doi in chuan a soi Hamas and Go Civil Defense Agency chuan in do thlona hmangin thole ni tu khan Sejaya venga Al Hawashi Mos bulbai ani ti asoi bok thi chi nga no pangparia tan tela mi somruk chuang in hliam an twara chan chuan ha thok tu ten in chimkara tang mi thanem tak an la zong bok Israeli sipai te chuan Hamas fer fiak hlun tak an ka thu an soi thunga ama hi henglai vela mi beina rahman tu ni nan soi civil mi ten an tor lo na turin rahman sang sang siamani a tum tak fu a thil dang ti chetam lo tural thuam hanga be ani ti an soi bok sipai te hian Hamas hian dan pal zo tin civil mi te zinga chengin in phen nan an hmangni nan soi boka Sejaya video unlock thedara chuan no panglate tak tak vaivutin abo kha fekte an chungtele chan chhuah na thoktu ten an pomson lai te langa thole ni jinglama khan Gaza a Hamas enkol health ministry chuan amadar kar somni paliliam ta a Israeli te chena mi somthum pathum velan thi ti an soi bokani amma adar kar somni paliliam ta a Israeli te chena mi somthum pathum velan thi ti an soi bokani March ni sompariata Israel in thlona changle leya Hamas a beitharle nuwa mi sang khazali somriat pani an thi to a chulkar thum liam ta chungin mi nuai thum sing kwavel chu omna tur mumal nei lovin an omle mana Gaza mun thuma chena mun ni vel zet chu Israeli sipaiten kalphal lawi mo inthiar chwana mun ture mo anti Hawng atel ti UN chwana soi UN chuan Israel in Hamas nor chep nan puina pe kan phalawa wangin eitur damdoile tuyal thei aum lo vek to ti an soi boka tholeni kha secretary general Antonio Guterres chuan Israeli ten kong puan dang chu demin khovel dan bo chat na ni thu asoi Gaza hi in thana mun le civil mi te thina khurani ti in asoya Israeli foreign ministry chuan Guterres an asoi sel na chu changin ni somli pani in ka hai chungin Gaza strip a hian puina phur truck sing ni sanga chuanga luta Hamas hian heng thil hi in dona khola tanan mangani ti in an thupuang tu oren marmon stay na chuan soi palai na thok tu te chuan January ni som pakwa tan in ka hai chu chunzomani le theidan tur an dap zel boka in ka hai chung kan Hamas hian Israeli an shen som thum pathum choin an zinga pariat chuan thi a thai panga an chwa boka Israel in Palestinian mi an man sang khachakwa chuang choin Gaza puina lut bok Israel hian Hamas in ka hai thokhatna an puan po seirotna adulawa wangle mission somnga pakwa chwa zui adulawa wangin a beithar le ni in a in chala mission zinga somni pali hi ladam ne shiatan ni Hamas hian Israel in ka hai omna tura in remna siaman bo chezok ni in asoi ve thunga an kalpui dana chuan thokhatna zuwa thon hi na kalpuin mission le dam te po chwa vek tur le in dauna po ti to vek to turani Israeli sipai te hian October ni sari sang ni somni pathuma Hamas beina anto mi sang khazani thata mi zanhi somnga pakhat ren tura an frai pubalak nana beizuya hemi hnuai hian Gaza hian mi singa zariat somli an thi to ani Nigeria rama Fulani helpolten Christian somni pariat zet an thatle ta Central Nigeria a Plateau State ta Fulani firfiak polde chuan Christian pakwa zet an thatle ta Thakal ta March thla khan he state ta vek hian Fulani te hian Christian som pakwa zet an lo that to bok ti hian March thla atanga chiar khan Fulani polte kutwara thi hi somni pariat zet an tling ta ani Bassa County a Hora village chu Fulani herdsmen te hian April ni sari khan an lu chil thuta Christian pathum an thata anjinga hian thalai roi tu po atil nge
he thil thlen mani po hian hoke village chhuah chu firfiak pol te hian anlo be to bok rutki cyber security expert le criminologist helai muna cheng chuan heti hian soi Basa County ya ringot hian kumsang ni pakhat atang khan Christian sang khaza pasari tha ani to a Christian ti beina tum sang ni zaria somruk paruk athleng to a hwan loram ti chiat sing ni sang sari za thum som thum zet aum to ni in asoya Nigeria ram hi open doors te na khovela Christian te ti du da na hlwar na ram pasari na homek tu ani meka Nigeria rama Christian ti tan itong tai thinang u Myanmar ra inka hai puan zom chalo Myanmar rama lirning na tak thlengin chiat na satak athlen tuar te chomdo le chanpui na tho ani theina ta na Paul Intel khom le sipai sarkarin in ka hayan puan chu an zom chalo hle a lirngin nuwa in beina hi tum somruk pakhat thleng toin hengzinga som paruk hi in ka hayan puan no thlengani ti United Nations chuan atarlang March ni sang ni somni panga khan Myanmar a hian magnitude 7.7 na in lir anginga state le region paruka chiatna na satak thlengin lirnging wanga thi hi mi sang thum zaruk chuang antling to a lirngin na biala cheng mi makta dwai som pasari chuang te chuan eitur tuithiang hlim in tur khosakna mun le damdoi lama enkol na konga harsat na anla tok mek ti United Nations Officer for the Coordination of Humanitarian Affairs OCHA chuan asoibok heti la hian lirngin nuwa in beina thleng tum somruk pakhat zinga hian tum som paruk hi April ni nia sipai sarkarin in ka haya puan no thlengani Sipaiten an peitlak tak democracy sarkar IO turadin National Unity Government NUG chuan lirngin wanga chianara thlak tak athlen nu a sipaite be puithlak na wangin civil mi somruk pariat an thi to a anzinga hian meichia le no pang som panga antel ni in asoi Sipai sarkar dodal tu Paul Pathum Intel khom the Three Brotherhood Alliance chuan chiana thleng tuar tu te chanpui le chomdol na tho ani theina tan April ni khat khan in ka hayan puan thu hian soya atuk April ni nia sipai sarkar poin in ka hai hi apuang ve ngal bok ma se por sang te chuan be an ni chuan an chan let ve ngal tur thu an soilok vekani Myanmar nambil pol upa berjing mi Karen National Union chuan sipai sarkar chu na taka suiselin chiatna an to me kara chomdol na tho ain sipai te chu be puithlak turin atir chuak jok ni na soya ma se sipai sarkar po in ka hai puan bo chia a mi pui sipai pol te hi apu ve bok Friends in Palestinian State pom atum France President Emmanuel Macron chuan June thla a France sarkar chuan Palestinian State chu apom don ni in asoya hemi chanlet na tan hian Middle East a ram then khat chuan Israel ram chu anpom ve don ani ati President Macron chuan hetianga ati na chan hi tu emoti lom tumna nilavin thildik taknia angai wanga ti France 5 television in akom na asoi Palestinian thlawang ho tu te point Israel hi anpom ve ka du ani tam tak chuan Israel ram hi an lapom du lawani ti na soi ramza somnga donin Palestine hi ram shan angin pom ma che khothlang lama atam jok chuan anpom lawa anzinga hian US Britain France Germany telin Japan point apom lobok Israel ram pom lo zinga hian Middle East ram Saudi Arabia Iran Iraq Syria le Yemen antel ve bok Donald Trump atlom time ni Trump pan chialak na thar ni som ko chung ti topri US President Donald Trump pan ramdanga changa US abung ro thon lua chia sang zo ka lakna tur asiam thar chuan ramdang te soisel alo na sa hle ni lai ni khan ram tam jok ta na chialak na thar siam hi ni som ko chunga tan ati topri a heti la hian China la ka chialak na tur chu ati san bel thunga za som ni panga zet atling to President Trump pachialak thar tur hian global financial market po angong le a arwa man ne hi ngai twale tura norna po atam hle hemi nu hian US thunei tu te chuan ram sang te ashante tia in biak na nei pui antum ni na soya ram tam jok ta na chialak na 30 top leilo kani chung bungrwa anlak lua hian za som chha hi anlo la ri don ani Treasury Secretary Scott Bessent chuan ni som ka chung hian ram sang te chu inrem na siam pui tuma in biak na nei ani don ti asoya he hi ram dang te du dan ani zok wang ti asoi telbok hemi chungchang hi President Trump nen po uluk taka an soidun to thu atar langani
White House Press Secretary Caroline Leavitt poin chia lak tur ti topri hi Trump an ram tangte in biak na nei puina tura arwa mana pakhatani thu asoi ve bok media lam chuan president thil ti hi an she thiam lo nia soin he thil wang hian ram dangte chuan China an belbul zok don nia soi phet an tuma masi an soi lo ang zok zelin a thlengani ram dangte chuan China ngen lovin US bok an ron ngen thawa kan market hi an mamo ani ati Manipur Naga MLA in Ramri Infrastructure ti changtlun phut Manipura Phugyar Assembly Constituency MLA Naga Țhalaite Leishio Kaishing Chuan Prime Minister Narendra Modi Kaishwai Sarkar lai pui chu Manipur Kamjong District ka Indo-Myanmar Ramribula Kongpui Infrastructure le checkpost siam thaturin angen MLA hian angin hi Manipur to azin Union Minister of State MOS for Defense Sanjay Setne na siakin athlenani Union Minister hi Myanmar Ramri Kamjong District ka ni chamin azina Kamjong District hi square kilometer sang ni zali zaw ni in Myanmar nen International Ramri kemza somnia thui anin drama he district a hian khuza somni paruk omin mishing singli sanga zaruk som paruk an chengani Memorandum a hian Leishio Kaishing chuan India Sarkarin Ramri tanga kem nga vela hla a Indo-Myanmar Friendship Road asiam lain India ramlam kongpui thatok lo awm tia soya tua chung mi pui tatan in kalpone ti changtlun angaya Ramri ven himna thatak nei angai tia soye Minister chu Integrated Checkpost ICP tamzok din tura angin baka Kamjong ke asang khulena Model Town siam arot boka MLA chuan memorandum a hian Indo-Myanmar Ramri a ICP panhi chawa omtho soyin Indo-Bangladesh Ramri a ICP somni pali a omtho atarlang Chole khati zong kha tuntumatana kan puan theite chu nile report mai sela minlo clear saka minlo ngai thak sak china wangin kan lome